izindlu eziningi. Kube ngabe kwakungenjalo ngabe ngalitshela. Amen. Thina ebandleni bazalwane silahlekelwe, kodwa kukhona ngokwakhathesi nxa sikhangela indima kamama engakhona, siyabonga ngegama lenkosi. Amen. Siyabonga. Undebele kakabuyi. Right, esabuya lo sizacela omela abazukulu uThinashi. Thinashi ukhuluma umele abazukulu. Salibonani. Yebo. Siyaphi. Mina nguThinashi kaMafarari. Uzalwa ngizalwe eMtare. Thanda ukubonga abomalume ngomsebenzi oyenziwe lana. Thina sithe indaba kagogo. Siza ngokugula kwagogo. Manje inhliziyo zethu zibuhlungu. Kodwa sibonge abantu bonke abazama ukuzosiza abakomoya ukuthi sikwazi ukubeka ugogo endaweni yakhe yokugcina. Nami ngiphinde ngibonge kwakoMafarari baba ngibambisa indlela ukuze sikwazi ukufika lapha, sikwazi ukusebenza lapha kumoya. Omalume, ngiyabonga and ngicela ukuthi sibe into eyi-one, sibambane, sikwazi ukusebenza size siqede umsebenzi lo oqalileyo. Ngiyabonga. Sibonge-ke ukuthi nashemele abazukulu. Khathesi-ke sizathola omela bakomama ubaba uNdebele. Ndebele isikhathi ngesakho. Sawubonani bazali. Silibingelele, sibonga ngokuqala lokho. Yebo khona lapha. Nonke nikhona lapha izizwe bakithi libongekile kakhulu. Ngokusincedisa konalo umsebenzi wethu inkosi emzini wakomoyo. Sengathi bakithi konke likwenze khona la. Ngingaqhubeka nikwenza kuyo yonke imizi. Thina sinako impela okuningi singakuthi isibongo nje bakithi. Wonke umuntu azizwe ebongekile phela kakhulu. Sase lo msebenzi basala sasenawo phela khona lapha awukapheleli. Celisela kakhulu ngathi uNkulunkulu engangenelela kuyo yonke umuntu. Lapho esisondela khona sicela usizo. Umsebenzi awukapheleli. Kodwa sadinga usizwe ebantwini. Ngalawa amazwi amafetshane sithi siyabonga kakhulu bathi ngicela ngasibambisa size sefike ekugcineni. Ngiyabonga kakhulu. Amen. Sibonge kubaba uNdebele. Ezalwa udade wabo kana kaGration. Una Theresia abanengi bayamazi khonapha oyendele koBhodo nje ukuthi ke una Gration ube senguye umama esesele laye. Sonke ngabona abakomalume nabakadade wabo bonke nje sesikhangela ukuthi masethu umama nemhlupho sesilanda yena ngoyazi sele kubantwana ke bakagogo. Mase ukuthi kunjalo sibonga kuzoncediswa sigcina ke umama. Bese ngithi ke kubafowethu namhlanje umthunzi uyile okusala ukuthi sibambane. Siyazisana ama problems bayikhona isondela abakomalume bakusena manje siyabe sithi umama manje. Mangikhona koBhodo bengichapha mbuya ngapha into yakumama. Manje ke kuphelele namhlanje umama ngizile ngambona last week ngithole lapha endlini egula. Ngafika ngabatshela kodade ngale ukuthi hayi umama ukhona kodwa kuyagula. Esithi noma nje uNkulunkulu emphumuzile esikubongela sibonga abantu abaziye ukuzosincedisa ukuthi ke ngabe ngakwenza yonke imizi akhule ngiqinisa abakithi bafowethu masingalahlani. Kwathi ukuhamba kaMama ngingasafiki khona. Ngifisa ukuthi ke sibambaneni sifonelane
ngithokoza ukuthi imuli kaNaTherezia ikhona apha ngobunengi ifostela ukuthi kuye lawo malokazana babuyile uyabona ugogo ebekwa nje ukuthi ngokunjalo ngiyabonga amen. Sibonge lapho kuba kuDube sizathola ke omela omalukazana uMrs Malaki Moyo. Okokuqala ngithanda ukubonga uNkulunkulu osigcinayo esesiphilisile manje kwaze kwaba lapha. Sibonga yena osimisela izikhathi lemizuzu ukuhlelelwa ezintweni zonke, ithuba asenzele lona manje wasibuthanisa kuyena le indawo ngosuku lwanamhlanje. Asikubongi ukuhamba kukamama kodwa sibonga uNkulunkulu ngenxa yokuthi yena enguJehova enguyena manje ophezu kwakho konke. Salibonani. Salibonani. Kusho ukuthi okhulumayo nguNasambulo unkosikazi kaMalaki. Sithanda ukudlulisa okukhulu kakhulu ukubonga. Ngithanda ukubonga ithuba lokuthi ekufikeni kwethu khona lapha njengalokhu ngikhulumela omalukazana. Sibonga i-opportunity uJehova asiphe yona yokuthi at least umama simtholile. Ekufikeni kwethu phakathi komuzi wakomakhanka umama simtholile. Okuncinyane okuyindlela yokuthi komakhanka kuphilwa njani sikutholile kumama. Umama uNkulunkulu esiphena okwesikhathi akade esibalile yena kwaze kwaba lapha asisoli lutho. Siyakholwa ukuthi konke kuyintando kaJehova. Esikunxusayo kuphela sinxusa ukuthi lingasilahli bazali. Ngithanda futhi lokunanzelela ubuholi besigaba obukhona phakathi kwethu. Ngithanda ukunanzelela ubuholi bamabandla ngokuhlukahlukana kwawo obukhona phakathi kwethu. Ngithanda ukunanzelela labantu abadala ababuye lapha behamba ngendondolo. Siyabonga bakithi, sibonga isikhathi senu. Namhlanje kungolwesibili nje kumele ukuthi ngabe liyalima kalokhu phansi kumanzi. Kodwa likudelile lokhu lathi ngcono libuye lizokhala kunye lathi. Siyabonga. Lokho lokho sicela ukuthi lingasilahli. Umama ube ngumthunzi kithi ongananzelelekiyo futhi ngenxa yokuthi nxa ukhona. Kwesinye isikhathi empilweni into olayo awuyibaluli, uyinanzelela nxa usungaselayo. Okwanamhlanje siwelwe isihlahla esikhulu sisele egcekeni kodwa sibonga omama abathe ngosuku lokuqala umama evala amehlo baba lathi. Ngenxa yabo sizizwe silethemba lokuthi asiyikuba zintandane esigabeni sona lesi ngenxa yokuthi sinanzelela ukuthi kodwa omama bakhona. Esikunxusayo njengokuphakama kwenu lonke lafika kwena le indawo kithi siyakubona ukuthi yikuthinteka kwenhliziyo zenu mhlambe luthando elilalo kithi. Ebesicela ukuthi kungapheleli khona lapha nxa siqeda ukufihla umama cela ukuthi umuzi ungafi. Cela ukuthi lingayekeli ukuphinda lingene khonapha ekhaya. Umama uselele kodwa uchiye ingatsha zakhe eziyithi. Omama komakhanka sikhona. Nxa lingadluli ngendlela lingadluli phandle sicela ukuthi lingene njengoba kade livele lisenza umuzi ungafi. Kusho ukuthi ngamafitshane angiyikuyanda ngamazwi kuphela ukubonga manje lokunxusa ukuthi uthando lisenzele lona angathi manje lingahlala lulwenza njalo. Simbonga futhi nakafuthi uJehova ukuthi umama usiphe yena okwalelo thutshana namhlanje sephinde wamthatha siyakwamukela siyabonga. Amen. Amen. Sibonge lapho kumama emele omalukazana balapha ekhaya. Sizathola ke kathesi isikhulumi sethu esimele iFamily Church. Ubaba uJoyce Ncube. Lapho esifanele sisebenze. Ukusebenza kwethu ngiyakwazi ukuthi ligcwele khona la. Ngingala licula lishumale lisezana. Akulanto lingayenza lingazange liyibona lapho ungezwanga lokho esikwenza. Mawungezwanga lo umsebenzi uvela kuyefana ukuthi awungcabanga. Mina njengoba ngikhuluma ngikhuluma ukuthi mina yimi engizenza ukuthi mina Grace ngicabile ngoba mina ngiyakwazi ukungenzeni. Khathesi ngikhuluma khathesi ubuzima obungale khathesi njengoba nje ngisuka ngikhuluma nje ubona izandla zinje ubuzima ngani abanye abakunaki khona lokho yiko abantu bakamlimo ngalibambeleli nguyimfundisi kaBla Church yena lokho abantu bakamlimo
sisesizini ngoba usalukazi usuke wasishiya ngesipidi, kodwa-ke asikwamukeleni ngoba usaka sekhulile usebenzile. Njengoba sisitsho nje labantwana akasela mntwana omncane uzathina hayi mina umama washiya wathe wanishiya ngithe sikomekileni sithi usebenzile umuntu kaMlimo ngoba uchiye amadoda asengabobaba, abanye ngabafundisi, abanye ngamabhishopi, abanye sebethatheleni isikhundla futhi asakwazi. So yiko ngiyacela Silonto kaMlimo ukuthi asibonge nini yena ubaba nalona lokho okhulumayo ngicela limhloniphe hayi nje ngicela limhloniphe. Umsebenzi awenzayo unzima kakhulu futhi kakhulu sengichumaza kakhulu nina Bishop lami laphana dinga abantu abanesineke hayi nje mangicela ngicela kwenziwe so lisinike lelo thando olunjalo ukuthi hayi abantu bakaMlimo basebenze so ngoba ukwenza lokhuyana phela abanye abantu bathatha ukuthi hayi akathi ugebha kuyini umsebenzi khona hayi akunamsebenzi uma uthi kathi sengcwabeni uyakusitsho kathi lapha ulapho uzozitshela ukuthi indoda ithi ngivele emngcwabeni ngisebenzile emngcwabeni kulapha. Ngiyabonga ngoba ngibona ngathi sebengathi ngakhuluma ukuze sebengathi sebezongisola kanti bakaMlimo hayi asibongeni umama azilalele usebenzile ngiyizwile le ngoma yatsho lapha usebenzile makalala ngisho akazilalele umuntu kaMlimo usebenzile. So yiko esikubongelayo nje ukuthi ugogo mayezilalele kuhle futhi kuhle umuntu engijabule kuna Gretchen mina kakhulu bengidlula njalo nje khona la ngidlule ngingazange ngime khona ngime lapha sikhulume sixoxe amhlapha kwami ugogo kathi njani umama engakashona ebesithi ngiyahamba kugogo ngifuna ukuyabona ugogo ngiyemkhulumisa ugogo kwaze kwatshona umama lokho esithi ngisazoya wangibuya ngitshela futhi ngathi hayi njengoba sokwehlule gogo ugogo njalo nje uyangibingelela sikhulumisane sihlale xoxe khona la bantu bakaMlimo hayi sithi thina usebenzile ugogo akalali. Ngiyabonga bantu bakaMlimo ngalibambelele sebenzani kodwa ngoba lami kakhulu okungenza kungishoba kakhulu nomsebenzi ngale ngoba kathi simange ngikhona la ngiyazi ukuthi kuyawonakala hamba fundisi sengumfundisi. Amen. Into ziyatshintsha zona lezi ziyazimbili. Amen. Nginengoma engifuna ukuyivalisa umama lo ngowangikhulisayo lo abakwazi mina imbonge ngoba walizayela umfundisi oningcwabayo Amen. yimina lo. Amen. Ngencwadi eyodwa nje Jeremiah 48 evesini lika 17 nina enimzungezayo manimkhalele nina enazi igama lakhe banothi maye ukwaphuka kwenduku enamandla udondolo namhlanje ekhaya komoya kwaphuka induku enamandla bakithi udondolo uMandebele kale ukuthula la ekhaya ngoba ebeyinduku enamandla udondolo. Jehova nditume baba Jehova nditume mina Jehova nditume mina Jehova nditume mina Jehova nditume mina
Indawo yomoya. Yoyimbi Hallelujah. Umama